Z nami sta voditelj oddaje Hipnoza dobra zabava Boštjan Romih in hipnotizer v tej oddaji Božidar Grilc. Ole. Koliko cajta nucaš, da nekoga hipnotiziraš? 15 sekund. Aj, tako hitro to gre? Če je človek pripravnik, je lahko zelo hitro noter. Jerca ima tam pripravljene kuverte. Hipnotiziraj Romiha, da bo znal govoriti po rusko. In spi, tako ja. In z tega trenutka naprej si Rus. Да что ты, Себа и Жан, что вы сейчас говорили? Я теперь водки хочу и хочу кофе пить. Zdaj pa po rusko odigraj orgazem. Да, ну так, давай. Cajt je, da potegneta drugo kuverto. Božidar, usmerjaj Boštjana, da bo z zavezanimi očmi premagal Jerico v pikadu. 12. Ja, Rezultat 36 od Jerce. Ja, evo, enega. Premagat moraš Jerco. Premago Jerco! Ker jaz sem že malo cvikal, da ne bo tole ratel. Boštjanovi talenti, ja. Dobro je. Več pa na Pop TV od 29. januarja naprej. Torkov potegni.